Nedak. Rua Braem. Lolodok. Hakan. Naon ngagan? Lepong. Kade tong bawa subscribe anjay. Kade tong bawa subscribe anjay. Kade tong bawa subscribe anjay. Kade tong bos subscribe anjay. Kencang. Bro, kenapa bro? Gue tadi dipukuli bro, lebam-lebam. Di Sunda mah gak ada lebam-lebam. Adanya Genep. ya. Bro, anak-anak pada kemana ini? Gak tahu. Teman-teman. Ini cuaca udah mendung lagi. Di Sunda mah gak ada mendung. Adanya Kedem. tak jika begitu ya cedek. Aduh, panas-panas gini haus, gak ada air lagi. Kenapa bro? Haus bro, aduh, panas gini haus. Sunda mah gak ada haus. Adanya Hanaan. Ceket. Kenapa bro? Saya mencium bau aroma-aroma yang tidak sedap bro. Itu mah bro, mulut terlalu dekat sama hidung. Gak mungkin bro, saya sudah gosok gigi tadi. Bau apa tuh? Bau septic tank. Di Sunda mah nggak ada septic tank. Adanya cumbluk. oke, katanya di sini tempat mesum. Ya, siapa itu? Kita cari barang bukti. Bro, bro, apa itu bro? Oh no. Wih, itu ada lagi bro. Bro, celana dalam siapa ini ya? Gak tahu bro, di Sunda mah gak ada celana dalam. Adanya cangcut, kutang. Solem. Lur, kenapa celananya bolong lur? Tadi jatuh di sana bro. Di Sunda mah gak ada jatuh. Adanya digubrak, tiga ledung, tajong, disuntun, labuh, kusruk, ditenet, iku dawet, dikodewat. disoledat, digedep bro. Bro, jam uang bro. Buat apa? Buat beli makanan. Gue belum makan 5 porsi bro. Di Sunda mah gak ada makan. Adanya Nyatu, madang, Mamam, ruang, dahar, tetegek, gaang, nedak, rua Braem. lolodok, hakan. Naon ngagan? Musik dangdut itu harus bergoyang. di Sunda mah gak ada goyang. Adanya gitek, bro, ya kayak gok bro, tuluykeun bro. Geol. nedat, ditenet, iku dawet, Disorodot. saya ingat tahu loh. Ini celananya kenapa bolong? Jatuh. Di Sunda mah gak ada jatuh. Adanya
Lah jatuh hungkul. Tadi jatuh di sana. Bro. Pinjam uang bro, gue lapar bro, belum makan 5 porsi. Di Sudama nggak ada makan. Adanya Nyatu. Madang. Mam. Anjing. Makan aja.